Ulu jengişte kamsızdap, soğuş talasından kayıtpay kalgan jokerlerge, tınçlık günde köz jumgan ardagerlerge, күрөш өнөрүн аркалаган маркум балбандарга жана Насиридин Исановдун жаркын элесине багышталып Кур'ан окутулат. А'удзу биллахи минаш шайтанир ражим. Bismillahirrahmanirrahim. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Ojaratgan Allah uşu okulgan tilavatlı Kur'an'ın soğuptorun bu dünyada ötüp ketken жалпы момун musulmandardın katarında ata mekenlik soğuşta kurban bolgon ata babalarımızın arvaqtarına bağışladık. Oşondoy ele Nasirdin Isanov atağızın arvağına bağışladık. Oşondoy ele Korgonbay atağızın arvağına bağışladık. Jaratkan Allah Taalam iman menen göz jumgandardın bарын жайларын jannattan kılıp öz rayımına bölögen bolsun. Jaratkan Allah keselkelebеттүү bul Kur'an-ı Kerim'din ayatların berekesinden elibizge, jurtubuzga, mamleketibizge tınçlık, amandık, birimdүүлük, dostluk bergin. Jaratkan Allah uşunday marekelerde özüň berekeli kılgın. Elibizдің ortasında ынтымак. Jaratkan Allah жақшылықтардың eşiklerini açıp жамандықтардың eşigin жапkın. Daima Allah subhanahu wa ta'ala egemendiliğinizi tübölük kılsın. Balmanlarımıza güç kuvvet berip, ulut arası, uru arası, mamleket arasında Jaratkan Allah Ta'ala birimdүүлüktü nasip kılsın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina adaban nar. Birahmetike ya erhamer rahimin. Ondan keyin dünyanın çempionu Çingiz Akanov başlagan zamanda Jallabat ablasi. Жылда салттуу болгон жеңиш күнүнө арналган жана быйылкы жылы урматтуу президенти Садыр Нуркожоевдун указы менен эң биринчи мамлекетибизде туңгуч премьер-министрибиз Насиридин Исановдун 80 жылдыгына арналган турнирге куш келипсиздер. Ушуну менен эл аралык күрөш ачык деп жарыялаймын. Бүгін 9 май жеңіс майрамы. Барыңыздарды Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевдун жана жалпы министрлер кабинетинин атынан улуу жеңиштин 78 жылдык майрамы менен куттуктайм. Жашын бүт Кыргызстан сурап атат да. Өзүнөн сурачык. Токта, ана бүссүн. Болмаса кулага шыбыра бир бала. Yes! Yaşayın atoğlu. Tartın bir yaka. Hey, dübülörge $100. $100. Dübülör bolgan taza jengişke jetişti. Dübülörge $100 bergende kimge beriş gerek?
Hukuka asaylık çempiyon olur. Ve iki polar. Özbek Sakırızdan Reşler. Hukuka çempiyon olur. Kamuoyu fayda. Ve Çağabat. Kotel. Ve Çağabat. Allahu Ekber. Sangura Kotel. Oğan koksagan attın kançasını jеңет ol maksat olsun. Maksat amınızga bir kolçağıları olsun alımızga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurmatlı mekendeşler, Oturgula. kadırlı atalar, ardaktı ağa iniler. Bugün mınake Nokat rayonunda, Sahabada Udağaşın öte jakşı kursançılık elдің ынтымағын бекемдей тұрған, шунun бардығы ортамыздағы жақшылықтарға себеп болып тұрған мынаке Жүсіп Мырзаға bir қол чабулар болсын. Алла Тағалам дәулетіңізді биік қылсын, ырыстығыңызды кең қылсын. Барда әрдайым Алла Тағалам жақшылықтарын ашқычы, жамандарын жапқычы қылсын. Туғандар мынаке спорттық ойындар қиямат күнге шейін улансын. Егемендүүлүк Кыргызстаныбыздын туусу кыямат күнгө чейин желбиресин. Амин. Тугандар, Алла Субханала Таала чексиз шүгүрлөр. Бүгүн ушундай бир жакшы күндөрдө жашап атабыз. Дин эркиндиги да камсыздалган. Ушундай оюндар качан болот? Качан мамлекет аман болсо болот. Мамлекетибиздин амандыгына ар бирибиз каныбызды сакташыбыз керек, жаныбызды сакташыбыз керек. Бул мамлекетти сактоо көзүбүздү карегиндей кармашыбыз керек. Мына амандык бүгүн амандык болгон үчүн топтолуп атабыз. Эгерде тынч болбогондо, туруктуу болбогондо, тополоң болгондо мындай оюндар болбойт эле. Ошон үчүн алхамда чексиз шүгүрлөр Аллага, мамлекет башчыбызга. Алла Таала адилеттүүлүк, инсаптуулук, элге ырайымдуулук берсин. Амин. Ортабызда кыргыз, өзбек, казак, тажик бардыгыбыздын Алла Таалам ортабызда ынтымак берип, Орта Азия элин Алла Таала бүткүл ааламга иманда, экономикада, жакшылыкта үлгү кылсын. Амин. Тугандар, кеч качан Алланы унутпайлы. Эртеге түбөлүктү бара турган ахиретибизди унутпайлы. Арам нерселерди таштайлы. Арам ойду, арам сөздү, арам аркадан сүйлөгөн таштап, бир туган пайгамбарыбыз айткандай денедей болуп, бири-бирибизге боор, бири-бирибизге көз, бири-бирибизге кол пут болуп, намазды таштабайлы, орозону таштабайлы, кайрымдуулукту таштабайлы. Ушундай мына Жусуптай батырларыбыз, берешендерлерибиз элибиздин арасында көп болсун. Амин. Аллаху акбар. Чоң рахмат. Алдыңыздарда палванларға деп 3 машина келген. Бири Мерседес, бирөөсү жана Кыдыршаев Ташиевтерден Шайырбек, Кыдыршаев Ташиев досубуздан Семерка Жигули жаңы. Дагы бирөөсү японский иномарка. Үчөө тең жакшы машиналар. Ушул Насыридин Исанов туңгуч премьер-министр болуп иштеп турганда жалгыз бир тууган иниси совхоздун КамАЗын айдайт эле. Азыркы кезде дагы өзүнүн жөнөкөйлүгүн кеткен жок. Элден сиздерге маслихат. Эгерде макул десеңиздер, ушул 3 машинанын бирөөсүн ошол Насыридин Исановдун бир тууган инисине берели. Макулсуздарбы? Çakırılanlar, inişiz. 3 maçlarda tandam alsın. Buna Süvaka'da Nokta'nın jigitleri şunday güreşip olur. Ardayam yaşlılıklarda şunday iyi itaat yetiştiriyor. Tutayım. Gel,